ramle namtan katile pektrinang engki makolni Rengkhapui News editor Burma tonga kuvararo laklu sumdona wanga kanram angong sang le kanrama harsarna lo thleng mek le thleng tur chungchang hi soingun vetoin ka soito rilawang katijeta amai ro chu soile atul thin hi lo mumodeu kan omani point lo en kan ri mai turin kadu chewani he thil hian zoram mi pui in nilna nasatak asiamin kaini journalist jinga ngei po anmani le sarkar chan titia enge poiwak danlawasum dona pakhat ve mai ania kuwa biki enge kan soi view big atulami tipole sum kan huna thatak angangai deu po an omni in alang ane mipa ngai le digna du inti tam tak zinga po he thil ngong muthiam lo le kanram ai chet mek muthei lo du lo tlat kanom ti po ashiatane he thil wanga thil om ang ve tak tak soldang le dan phal lo te soikaya dananga thlir inti sia dan ang lova thil ti trompui deu tlat te po kan omni in ashiat engpo ni se khalam chu da tha in kandil ru in kan vai em pakhat chu mani khan wanglai ni articula ronzialan ania kan chief secretary chuakta pulalun moya chongowin he sum do nain angong thei tur chungchang asoi kha ani hemi chungchang hi ramle namin kongdik azo theina tur ani tak mielin ka han tuini vele lek anga enge kan chief secretary in asoi Mizoram sarkar na thok song te October kan chief secretary chuakta pulalun moya chongo chuan he kuvraro sum do na chungchanga hian hetiang hian alo soitoa chu hei tak hi kan mu thelang ti ahlom tak zet smuggler te hi sarkar hotu te sumle paya tlonlung oi tu ni reng hi antum don lo sarkar nar kai tu zinga thurwal pui an nei der to ani lo point an nei thuayang mase an hausak na manga dan manga rorel tu ni an ron tum dona kan MLA le minister te an ron ni huna chuan kan om dan tur hi suang to ngam po ani love khovel mundanga po chiang taka mu thei chu dan phalwa thil hausak le theina khopa in nam noi te hian an poisa te hi legitimate business an invest in charity le pol rang le khotlanga donation lian tham tak pein mi fel le tha angin anlan thei pha thin real estate ramle charity a sumtam tak an invest thin tin an illegal activities pena hian intun din na mang chung ko thanem fe anom thin he kong hi kuwa smuggling activities hian aron zo thui to viau ni in alang tin hei hi ama zia dik tak ani thu wanglai ni choka articula khan aron soi chiang ta bok ane a phena thuin thu poi taksi chu he thil hi ngun taka ngai tu chuan a thil soi phena hian thil in thup tam tak omin hetianga sarkar na thokte andin mun khachiang tu berle luberin soitur anei chuan he sumdo na hian kanram rorel na le sarkar na thok lian tak te a nu ma anein he sumdo na manga sumnga tak to te hian he sarkar ale sarkar officer lian tak te hian thunei na sang tak anei to ti achiang ani he thilan chiana chu he sumdo na awanga ham thana tlem te lo muve truck le alot vel tu mai ten champhai DC son tura thu chua an siam nu loka DC son na order hi sarkarin ati chok ngal ani kha hei hi champhai ONGO tan chuan rilruna thlak lo thei lo ani amalokin an DC son lo tura an du thu chua an siama chumi nu loka heng sum do na tran tu pol tlem te in DC son tura anti awang mai ni om taka DC an son ngal kha kan sarkar hian atan lam ati chian zialan na ania midik lo jok le dan lova sum dong te tran tu anga an lan ringot po hi sarkar hi paithlang na tham ani to ome enge anghong zel tur chu kan chief secretary lo soi ang hian he sum do na hian ramdanga dan lo le phal lo thila sum do na lian tak lo khoi thin tu ten ma an lo lak thin to angin he ku wasum do na ti tu te po hian an sum mangin mi puite an lama an tran theina turin thil tha ni ve om tak tin khothen khata an mamo te ti sakin khotlang hroi tu te an lama tanga an siama suma an lei thei pol hroi tu te le khotlanga milang sarte an lei zel boka hetianga an kaldan chu mandeu loka waireng te apo hian chiang takin kan mu to kha hetiang hian mala in kan rama ngei po atira kan soi to ang khan an mani tran turin mi tam tak an sum mangin an tilung oi to tuna an mani tran ve tu in ti te lo out chuak ve in
in hian lian tak an siam ta a kai ni journalist zinga ngei po ngai dani nang lo tak tak kanom pha tawak ane hetianga ma an lak zel awang hian kan soi horam sumnga nga rural tu thunei tu in siam naram hi kan hlat to lo hle ane heng dan lo sum dong tu tele in la ho sa to ta hian nakin loka chuan kan ram rural tu te hi sumavom reng lovin rural tu in siam an latum ngai don ane heng an sum mang hian mi puite min lein kan ram hi an du dana min roi huna zet chuan herama hian mizo fa te hi thi sen kan lein chhuat tonin midik te nek chepin an la om don ti hi thilang chiang sa reng ane khoiram le sarkar po engwanga lotlu chathin nge tia history kan en let chuan aram rural tu tele mi puite korap na salatuk wangle nom chenna an warlutuk wangte dan rural na dikin omzia anei lo thin wangte ani fo chutiang chia chuan kan rama po sum thiang hlim lo it na in ram rural tu le official mi then khat ei chemekin mi puite ngei po he sum thiang hlim lo it na hian thuk takin kan thin lunga mun achang to a kan ram hi midik lo le hlem hle miduam te kuta atlut tran mek ane he sum do na wang hian sum kan lo mu phain masona tam tak kan lo nei pha velom tia kan lo tang vetlat ane chuan heram chiat na hian amo phurtu te jingami kan ni vengei don ani ti i hriang u ram chu kati chiat lo nan an jinga ta dai theu tur le ram chana ka ma tang tur mi ka zonga ka musi lova engki makol ni editor Rankopui News